Kanisa lo nesi edukitai itosoma itaga ngata na elo munit koryongete loka Union Vision akwapuna ko South Korea ne pepeke dai Kristayon apele unan Union Vision South Korea Kim Yong Min ngesi balebe ingara ke kanisa lo aitanya nyara kiroto na kaedeke. So church is built for the then what is the proposal for this church? Pastor Apugan. This means that church is built to educate and train the church members. Nera papa epejono lo aibuses koto masuban kanu yangu ngesi balebe ne duje ponatar lo jokota ukeda Apugan ai gange tunga koto kesi okukura kai jaun ingare no koli polo jasi kala jene TG Apollo katana idumu jobe je ibore takano ne bune ngara kini tunga jasi tungi chele ko sa dumu ne pole ko na dumu pole nyameta toma totolikine program ngon otumutu kwesi bala adumu kwesi pole nyama toma koje anaje ngo kape ngare no latine ne bunia project li kamera kada Paul jautu nara ikuru na Apollo jao tunga ikuru na Apollo jao ni jao ni osodi kine achamu na gwaina gogo toma no anyebe ikeuno na jautu na wako pone shokadamu. Pastor Lorieta Baptist Church John Kokasa tidinge sie balebe nini kilema itolota lipasine noi ationis na lemi jatar roko kanisa lo ngara na soditi etipase sho atitibo ko kanyamanari anya yari kini haise kai yuni kini mamuda bobo wa somda upande pepe nara kesawa na tuna dumu na nya nare nya masiko adum na nyera tunis yuni kini akimida hedilanya manari ekai dodo kwana na idum mikailo raido kwani borene ina umukini noi ido yala masio noi anwa Union Vision aina kinisho ngara kinisa adukure kai kede haina kinet kapanati bible lo lemi jaiso chian mame ponna ai lip ipondi ara liparan wa tukon kin kwain apolo kiburi jadu na boys be sedo tama wate kus konye la parana kutonga shalam kite deke abara beso ame deke borna umukina ne jaja kaiti kim anwa ya na ring na dukono Rieta Rucho Kiniton Union Vision South Korea koteso Steven Edwe ungesi balebe jasi kesi kedapele kinete na aduku ni kanisan luedol tosi lukumini uni ari na okiden Africa loskine na Union Vision jasi Union Vision keda loskine na atapoite na aduku ikanisan lukumini uni aduku ni tungalo Uganda ara kede East Africa kere konye bibesinga itos kwesi jasi Uganda kede mam kwese duketi kanisa na bon jaspo kira tapoite na aduku isomero ya kwa tauni anwengara kini sana kineta kwesa kirone nedeke kede topole dwe otomaishishada Nuka TV East Abraham Elapu ko district loko Soroti.